Hingkai ani belai ke rang dorkan nang hari bono puisa sari tongka message dorkan tongka. Hello everyone, no lam so one day katal news video ang nong bai tia kam news. On news semana masuk ke video phone la jengke bishel video na changla china tini first news sung khan ke jara cricket nanya to sani marmara yami apra New Zealand me India ni match tongmani ke ame so India New Zealand no 70 run by match ni kha te a match so India investment rom belai ke kam ke thanga Rohit Sharma ka 47 run Shubman Gill ka ke 80 run te Virat Kohli ka ke 117 run te Shreyas Iyer bo 105 run kha te KL Rahul ka ke 39 run te bowling ko belai kam ke kha especially Mohammad Shami noya baro 57 run oi 7 wicket te o tweet bo belai ke because what to the sakha so a dream where Sami top 7 wicket in the semi-final manika boso yotari ni hora kase imang nukha a imang go semi-final lo Mohammad Shami no 7 wicket nana hin nukha te mia abo kubui bongkha ginor mia India pai mani bahai naga please comment khaisana ta pugdi anyway guys in take a next news kha khoroksa borok person continue mungui Facebook page khlo goi bunyo person continue mungui rangsan ka unka amna tui person karti tam saka amni kisi claim nani ji mungui fake account khlaika DSP Tripura hanai aro civil dress bai montango je ang photo ti samani a photo no upload khaija Hingkai ani belai ke rang dorkan nang hari bono puisa sari tongka message dorkan tongka hingkai ani best ko ekjona ani je friend follower guano sahor ka brok ang loge ani Facebook ang upload khaika ebong ani studio ang upload khaika je abo ani account ni abo fake account nora kono rang puisa tari de nai hingkai asik grano nora ga kokno muitong na di je kono dino in future phano ani mungi jodi keo Facebook o WhatsApp jodi keo rang san hingkai apti rong no amal tari dinro ginro khlai marma kena person card dita mani shaka anyway guys in take some next news kha kelsen belake jol jai kase Instagram story kha ake ka tapukla hai video se phaiu kha tama ani mungno ani mekhano tu video sunam ya ke mai masa da obor rok nei thamna dedicate khaisa ka to semalia by the way guys in take some next news kha tini sharing na to astball playground no jana jati ni mungui kase program sangja kha te a program o fashion subo phunu janai enke amna tu mono no mariang Instagram kase story kha enke a story tamni shaka khana ni jibin khuktuino jotona khlom ha Tining Share Astable Playground no Janajatiya Gaurav Divas program angnai abo program machung fashion show ke dongo chini fashion show ni timing ha 8 pm mo and angkha bai khubai ke kabo nang abo program o phai maya unai ba and jungna cherap kheni ba khaksa Ginro khlai marma kena tamni shaka by the way guys in take some next news kha Bijan Debbarma khorcha borno marken joljaka because bo matar bari thamro khorcha wansa bono sungya no bini prosado khumbogoi rangna nai hunai ngi tamang khabani kise claim nai ji guys norong nokoi man khana ani gana bura masa koisa sakai khumna jak bura ekdom bat pertamo khai je pro chung bogrok rina bagoi tlang thaya diba apro sungya kungya no bok saka bo khum berai redi olokho khumni rang sano ekdom bat par nai di chuno bahai ke disturb khai norong no nai ne bukya la hitam na এমনে ফুল দিও না বুঝছো নে কে কেরে দিছো আমরা কইছে নে কইছে নে কো আমরা কইছে নি দেওনের লাগা আমি একবার কইছি টাকা দিতাম না আরে ফুল তো দিছি আমি ফুল কেটা কইয়া দিছে আপনি নিজের ইচ্ছাই দিছে আমরা তো কইছি না দেওনের লাগা নুকই মানখানা গাইস বমাইকে নাহারই থাং অমহাই বাটপার ওয়ানসারং ni yakni basina bagoi mata bare rogo thangai norogo kija sotorko kai ginro nugu ni marma kena wansar busuk batpa ngi guys in bagay asang china my news video na yamasu gausana subscribe khaji noro mala pen take some next video